زور. بالبداية مشان 8 آذار نبارك لجميع النساء ونبارك لليبجة. بالنسبة إلي بهذا اليوم يعني اليوم مميز هذا لجميع النساء، ونتمنى النصر لجميع النساء واليبجة. يعني قبل الثورة ما كان دور للمرأة، يعني بعد اتحاد الثورة هذا يعني بلشت المرأة تلعب دورها. يعني هلا صار لها دور، صار لها كلام. يعني المرأة تغيرت، يعني كأول قبل الثورة ما كان يعني لها قيمة مثلا هيك شغلات، بس بعد تأسيس الثورة يعني تغيرت الأمور للمرأة، يعني صارت تلعب دورها، صارت تفوت بمجالات النضال يعني بالنسبة لنا هلا يعني كمرأة يعني نحن ندخل بمجالات عسكرية، نحارب، نمشي، يعني صار إلنا مجال نتحرك أكثر. بالنسبة لي كمرأة يعني نظرتي للمرأة يعني لازم تقاوم أكثر، يعني تصير مناضلة أكثر، تدافع عن حقوقها، تطالب عن حقوقها أكثر. يعني لازم تلعب دورها بهالوقت هذا، لأنه مجتمعنا حاليا متعقد من ناحية المرأة. يعني لازم المرأة تفكر أكثر لقدام، ما ظل يعني مجالات حاليا. يعني لازم نحن بهذا اليوم يعني يوم 8 آذار لازم تكون إنه مقاومة أكثر، نضال أكثر. لازم المرأة يعني من هاليوم هذا وبعد يعني لازم تقاوم أكثر، تناضل أكثر، تدور عن حقوقها أكثر. يعني وبارك ل 8 آذار ولجميع النساء. نتمنى إنه هذا اليوم يكون مناسب لهم، لنضالهم، لمقاومتهم أكثر، وأتمنى إنه لجميع النساء النصر. جبو 8 آذار وەک شەروانێکی پێژێ دسەیدە هەموو ژنên cîhanê û rêhevalê me ê ku hem vê mehê de hem meha şibatê de hevalê jin ê ku şehîd ketine, em hemû jina pîroz dikin. Yani 8 Adarê ne tenê wek rojekî em jin tenê ew roj a jina ye, hemû rojên heyî ê jinê ye. Bi taybetî em divê ji bo 8 Adarê wek em ji wek jin daha zêtir xwe em ji 8 Adarê heta meha heta Newrozê jin wisa di her qadê de divê mehê de bi rengê xwe ku li civakê hem xeberê xistin kirina xwe ger ku di civakekî de em jin nebirê xistin kirîbe xeberê xistin neke ew jin nikare civakê de jî pêşengtiyekî baş bike. Jina ku tam rola xwe nikar bilehîze, yan jî em jin rengê di navê civakê de nîn be ew civak jî ne civakekî wisa tam em jî pêşketiye. Di şoreşa rojava de em jî bi taybetî û hemû jinên ku di hemû qada de rengê xwe di hemû saziya de bi rengê jin xeba didin meşandin, em li wan jina jî pîroz dikin û em wek jin bikarin daha zêtir rêxistinekî daha xurtir bidin meşandin. Destpêkê navê min Rojengîzek e. Bi hatina 8 Adarê destpêkê em hemû jinên cîhanê pîroz dikin. Bi taybet a dergûştiya mirovahî kirî yek jî derketina rêber Apo ye. Bi taybet bi derketina hereketa PKK, hereketa jin, ev roj wek rojekî berxwedanê ye, rojekî roja tekoşînê ye, roja serhildanê ye. Helbet ev jî heye jin bi nihezkirina xwe, bi hebûna xwe, bi dîroka xwe wê bi navê xwe pîroz binivîsîne. Li ser vê asê destpêkê di şexsê hemû jinên şoreşê ê ku di navê tekoşînê ciyê xwe digirin em wa pîroz dikin, wa silav dikin, ji dil wê hevana hemêz dikin.
وقت کوشینا جن دناوی پارتی دا مورا خال دیرو که دایه به درکتنا شهید بریتان به درکتنا حوال زیلان تابی او برهما ویت کوشینه ذاته تشتی کو هری اساس کو امسال نگاه مدگری یک جی تکوشینا جنه برخودانیا جنه اراده جنه حیشت آدار اصلا وی تشتی ifade دیگه سری تو جاریش تشتار نتواندی و نتوینه جی و جبر وی یکی جی جن اصلا اوه برخص بوناخا و کومینال بوناخا و فاجسم تک ببه و دجمن تک ببه جبر که هری ولاد پاریز و هری ولاد خو آخا حس که یک جنه جبر ویجی مثلا تایبد شورش ما روجاوادا به کدی ربرتی به هوادان ربرتی ور شورش جن هاتی آوا کرن و ربرتی اف دیاری جن کرتابی گوت ام شورش روجاوا شورش حمو جن جیان دیکن تایبد لروجلات ناوین به ناو جن امینی ده شخص جن امینی دا مثلا هری بهتر تایبت سلوگانا به جن جیان نابه ور پنگا وقت دست بکریه ابر هما کو به فکر ربراپو به فلسفه ربراپو مورا خال دیرو که دا تایبت شخص جن کود ناو شورش همه دا جد گرن ده شخص حوال آرین دا ده شخص حوال بارین دا ده شخص حوال اوسته دا وک آرتشا یه پجه نها دوردا خبر خستن کری خب پرورده دی که هم دواری ایدولوژی دا هم دواری عسکری دا دا آستا زنابونا کو بکوین فرقا هابونا و ناسنما خوا هلبت ربرتی افجی گود گو ببن ای خوا گو خوابون لسر وی اساسه تایبت دروجاوی کورستانه دا اف دنیای عالم بلاویه تایبت ناوی یه پجه 2013 دمی هاتی آوا کرن برهم خواج تکوشنا جنه کو دیرو که دا شهر کری تکوشین کری خود تنازل نکری سر خود نتواندیه لسر وی اساسه جن آن هاد وی روژه دا 8 آدار دا دربه که هری مزل دجمه ده تایبت یک بونا جن برده ده دیار کرن رخص بونا جن ده دیار کرن هزا جن جسارت جن ده دیار کرن هدی جن نوک بریه سری بتوینه استخوا خاربه که دوی مجاره دا ام حمو جن کودنها ده چپر شردان برخوادن شردکن به ناو خوا به رنگ خوا به دنگ خوا مورا خال وی دیروکا مددن سر وی از دست بگه ده شخص شهید اوسته شهید بارین شهید آرین ام ده شخص وی هوانا ده همو شهیدین شورشه و بطایبت حوالی کوچالکی فدایی کرنه ام با ببیرتینن و ام به حمیز دیکن لسر وی اصانا جی حوالی که کار کو پرمزن دانه سر ملیمه ای تکوشنه ها بردام بکه ای خودیل ناسنامه و در بکوه ای خودیل ایراده و در بکوه آلا سر بلندی ها جن و هوانا حی جی کی بر جورشن دا آلا و هوانا دست مدایم وقت شروانی یه پیجه وقت شروانی حقته ام هر تم شوبداری ویتش نابن و ام وی خطه بپارزن و تایبت به کده ربرتی به هوالدان ربرتی ام خودیل وی شورشی در بکمن به یک بونا جن ام دست ربرتی خورد کن به اکیبا جن به رح جن به سرالدان جن ام وی دمی پشت ربرتی ساغنا بکن ام رخصتن بپارزن چه ده به ملابه حیا کلیا نفس ما دایجی ام شر بکن و ام تکوشین بکن ام تجارجی تعویض نادن تشتا و ام تجاریجی سری خودش تشتار نتوینم ام هر تم سر بلندنه و ام بیک بونا خبر خص بونا خا ام ناو خود دیرو که ده بنویسینن لسر و 6 آدار الحمو جن جهانی به تایبت اف 8 آدار بهاتن و ان شاء الله سالی کی دیتر ام سرگتی ناو خود ببینن ام به هفرا 8 آدار پیروز بکنن